Nanje mpagaze ngashima Imana pasiteri ku munsi wa gatanu yari yavuze yuko Imana ishobora guhagurusa n'umwansi wawe ugwezagira icyo kimenyetso nanje nakibonye umwansi wawe yatangiye yego yaguheza cyane yaba kutomera amashe umwami ariko hodi mode haleluya abasi banyu bahindukire bahora babahinda babahumugisha kandi babaheza mbere babasabe n'imbabazi nanjye mpagaze ngaha nshimira Imana ko narasezeranye Imana ati Imana nuha amatelefone y'umugisha zoshirije imbere yawe ndagushingira intare umuntu yeze dimanche naraje yemye ndasenga ngaha basi abati mwajya amatelefone y'umugisha niyonye barayizana kabisa nari maranye igihe kinini Satani yariganze mu rugo rwanje none shimiye Imana yo mu ijuru ko yatsinzwe imeze neza cyane. Haleluya. Ndafashije uzi ko uyu munsi ari umunsi wo gutsindwa kwa Shetani. Murindire Yesu ashimwe Imana ku bintu bibiri. Yesu yampaye kumenya mu ishuri ndari nzi ko ntazomenya ntabwo cyane amashi ku bami Yesu rero bimaze imyaka ibiri Shetani yarampaye apeti ntafungura ndabwira pasiteri yewe ndafite ingorane kudafungura Shetani yampaye itegeko yuko ndibiko bibiri ndaca numva nogezaho kandi yambwira ati gezaho rero nari maze iyo myaka ibiri ubu guhera nsengeye je ndafungura neza ibintu urajya yego cyane Haleluya. Ariko Imana iri ku kazi cyangwa iri mu kazi kubona ingatsi hari ugategekwa kurya ibiyiko bibiri imyaka ibiri igahera ariko murumva abadayimoni kabisa Imana ishimwe ko abadayimoni ari umunsi wabo wo gutsindwa mu izina rya Yesu ubijye wongera ubyiyongeze n'ibyo batakaje byose ureke ibintu Yesu ashimwe cyane jewe kuva umunsi w'Imana uheze nari umushitsi yaje gusigara kandi cyambere ndatwe n'umugenzi nari naje ngwaye ngwara ivyakuvuga yuko nabari ibirato sinzi ko barambonera nije yariha narafata nabikoropa nkamubona n'umuriro mw'ijoro sinaryama narifuka mugabo n'amaguru sinifuka rero kuva ku munsi wa mbere numvise nakize ubu meze neza cyane dukomera amashi Imana yacu Yesu basi ariko arigisha aravuze ati muzokumva telefone y'umugisha telefone y'umugisha ku munsi wa mbere isaha 1:15 zo mw'ijoro numvise telefone n'amagarira ku munsi wa kabiri kuno cyo gutonda ku kazi ubu ndi ku kazi rero ku munsi wa kabiri dukomera amashi Umwami Yesu kuwa mbere mugume mugurira amatelefone hariyo amatelefone agiye kubahamagara y'umuntu ushira n'umuriro mwinshi cyane nakire telefone y'umugisha mu izina ryawe Haleluya senge ibyo nashaka shimira Imana kwanza mu Imana mashi rero mutwaro nari mfise bigeze kwandika pasiteri yatubwiye uwa mbere warishowe kuko uwa mbere nari nasabye kumenya Imana nkasenga Imana ndayizi ugakizwa wahora uri rasta ukitwa umukozi w'Imana kandi icyo kintu Imana yarakinyishuye ubu ndakibona kuko n'amashetani yahora antera nkantera ntamwe wari umugi ndukiruka urabona ya mishatsi y'amadrede byarahindutse ubu uri mushasha ukomera amashuri
ikigira kabiri nari mfise umutwaro, nari mfise ubukene bwinshi, nari mfise umutwaro w'amafaranga make ashobora kwanza kumfasha ibintu nari nkeneye. Ubushize kwa Mungu uri imbere y'upasiteri yarampagurukije ngarambwira Imana yamweretse kuri jewe bimwe mu byo yamvuze ko natanguye kubibona. Nararose telefone ashobora kumbwira ko ashobora kuronka amahera make yo kwikenura mu bintu bimwe nari mfise n'ibibazo. Kandi igihe jewe kenshi nama ndiko ndabona abantu bahaguruka ngaha basabwe kugura ibintu by'isengero byarambabaza ku mutima kuba nanje ntahaguruka mu bintu by'ubuvuzi. Naye narasezeraniye Imana n'umutima wanje uvuga ko mu gihe noronka amahera naho yoba make bogira ikintu nanje mvuze c'isengero. Uno munsi naje shaka nanje ko notanga amafaranga y'intebe imwe naje ndayazanye. Tufashe kumvira amashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Umuntu Imana yamugiriye neza. Yari yaratawe ataramenya Imana. Abagenzi baramuta, imiryango iramuta, famiye iramuta, bose abantu mu gahinda. None amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bariko baramuhindukirira bamuhamagara ahaca hose bamufelicita bamukeza. Imana ibanye nawe, ikiganza ciza c'Imana kigendane nawe.